ebyamagara mbikicibo Kazire Health Products. Ninyakira buri omwe omwabazi yogu om programu y'ebyamagara ninkuramutseho ntisebo obanya bose bireje bose bire kurungi nyowe owijana programu y'egino banyeta cyo butungi charity kandi kuje basyaho nimba nintebwa mwaka sente abakazire health products ebyo kunywa byabo bine byo kunywa birungi munonga nimba ninkunda abanywani bita bakuteretera amabaga aho twatina bushoborazi bwo kukome byitwe ntanda mwebare munonga kandi biryo maduka gono mwihanga for sure akasente nakache nibishemeza amagara bukugarura umunteko bitunje kandi obase okoraje omwabazi yogu twagaruka hanshonga ikwatena na mino gitu kandi jonka nabaraganise ndi Dr. Ijagaru Cyaha abase kutuganirira ahamino agar artificial hinaga gutuzirwe nago konka ino butukusiyo bwira akagire cyagateganisa mwe no bwateganaga kakuka gakargamu gakahendeka gakajara kandi gari yagandi agwa kugira ngo abasa kuba replacement amone mwesugwa kurugaha Brighter Smiles Dental Clinic aho mu rembo rwambarra kandi niwe twine omwabazi yogo reka ntakamwake bigambo atandikireho nabwanyuma tugendo mu misho twakwakira gundo muri doctor we bare munonga mutakana sa program ya kandi amazina wagagambere tandagongere ni basa kubatamisa amazina kandi ushaka banyangire icyo it's okay so kuko abire watugambireho kandi nyikiriza tuganire ha finte bikwataginira na mina agagitu agamajungu ningashi agabajungu bakweta amanyankore mwe niwe it's okay umugagoro mbajungu itize ubu technology yo neri kureta kuriya wene tugera ngo nagabajungu konka na mina agagitu kora kana gutukora abantu nabo ene rizobanije no muntogo ine byasha ngo ni mapengo wenyine kugira ngo abantu bamanye ngo at least umuntu nabasa kugera ki now icyo kwenda ngo abantu bacenge ikintu cyo kugira ngo bakuteka amamino amajungu tiwo urukurugaha ukagira uti nyenda mino amajungu no basa kwija urukugenda konka korukwikira umushaho nabayine kubanza yakucebera kwa kumara kucebera akakasaje ngo akano kawe nikabasa kari fit kuzama mino amajungu ashika ntahari hecashoro kukirango tukiruho okucumita muri ninjetenge sako yinenje neza ubwikiza na nenje neza tagicira icyasha nikibasa kubaho konka hati no basa kwija katugere ngo wija oyino bugwire bwengino wija oyinemu amino agine ebyina hatoshanga ngo ko kushanga oyino bugwire bwengino kandi hati waza kutama amino amajungu oshanga kandi ubugwire bwengino ukubasa kugumiza mu bwayo yongera munonga abo kugira ngo waza kutama amino amajungu utagizireke otogize so ubwiro bwenge bushikusinga yo gukora umuntu kwari kujya naje kwenda amino nubanza umucebera oreba akana ko yane kabasa kugera ki kufitingamo ikikacamene kikubasa kugera ki kufitingamo ningashi ogiroti mbona hato bwijana ndamino kandi uyu n'ubugwire bwenge no kandi agamino bwene byina katubanze tujanja ubugwire bwenge no na nabiyina tubisiringe kugira ngo kandi utakayijana ugura mino kandi ukashanga agoyina mage bihengere nago tuwagafa kandi kagarika kakakuka kandi ukashanga iwe cyo kuzakora no kugumana ugura mino amajungu conga so ejo niyo bakweta assessment ejo n'umushahara kugikora kandi akakushobora buri kimwe cyona so agamino nago ni hari emyaka eyo kubasa kugira ngo je myaka ne basaminaga eje myaka ne basaminagande bakireba so dushanga ngo ko kumara gukora icyo hatuzo mu process yo kugera ki eyo gukora amino now ukora amino ginebika okuginebika ni go sente zo kushanga uri kushashura ncyo gukora no motoka ibuno ushara moto nyone nza kuvuga promo onje atikanze mu benzi apeko bariyo so no mino mu harame bikayo kugira ngo no basa kushanga ekikeki cyasinga ariye kurugirira asente mbwenu ni cyecho kikusinga yo kugera ki konka out of experience nko mushaho niwe harogo kukareba ngo ikikacamine kitwire kitabonire kubire ndabije bakikozise nikira kitari kirunje
so ati ni setting standard nk'uko umuntu ugire ati nyo umuntu wanje wundi kuzakuragurira ndamuha ikikeke cyaki icamimaka at least ntandikira so setting standard ati nicyo kurebera umuntu nagera ati kashikana wawe kawangambira imitware ngahe ya mino uri yakayangambira ashingize ngahe zo gukora mino so ni class na standard na quality iyo umuntu kubana gizereki abo kuba buri umuntu wena nabasa gukora kunka hari umuntu uri kudefine nicyo ukora nawazo mu restaurant no shanga nabasa kudya katogaha but nkumitana hano gashanga kumwe n'icweka so ejo difference netekwa kuba mu twana tukora so then hatuko kwija waza hamino kamino hari hamina gakurugama ukora mina go kubasa kwihamu ukagarazamo ukora mino ujoine cyasha yes tukora rine tukubasa kujweka cyashesho kugira ngo nobasa kurihamu kodiozeje orirebeje orgarizeho Yari nko mwendo kunkugozi yankagugorra nkabagaruka nkajwara. Yeah, of course ati ubwiro bwingi no basa kushanga ngo bwana umwanya wo kuza kuteka herino tegukubasa kutekuza ho garamye nagako agare permanent. Agukugera ngo gaze ho gagumeho utakagiye amagume no goza kaganda. Ushangana na mena go inemu gatakufavoringa ngo tema mena ga permanent. Hato shanga gwargaho tinyenda korera ine ya permanent. Ngo shabo kugira ngo korera ine ya permanent aho kuza kuriteka. Amina ga yaro bashitega kubasa kubisa kuriyacira ngo urinywane nabo. So hata wagateka muno waliteka wahazuka ritekamo umubiri gwe tibaguhakanisa. I know. Zaborata naterwa umutwe aterisho ryarara nibushoboye. So n'ikindi wota kozere assessment eri appropriate. Ibintu waza kugenda ugateke muko ko umuntu yakujya unagenda ngo shange gamuretere kizpadende ubudede. Ubusho shange washisha umurumo gwawe ahabata bo kugera ki abo kuragurusha. So nicyo dufite umuranga ngo abashaho tugume tugamba amazima umuntu murebe ukore assessment appropriate umugambera amazima kurugere cyo wagera cyo atafoctation center kugira ngo umuntu yijate center zanye ne center utikara tubona mu kantine mu kanda bana babinga afize rekeze ziteko mushaho ubwiro bwingi nyone ngira ko abantu information kugira ngo at least kugira ngo nkoro mu mubi ninga no basa kosha kurya erizoba konko ushanga wagumano ya kumara ukwezi kumara ubundo bwire buringo abo kujango ukakora cyane kandi ushanga ngo wayenda ngo urye erizoba Uriya taha kuri yatindigaruka hatori yagera ati kuri yatindigaruka yushanga n'abantu bakubirene bazo mureni yawe yagera ki yabatangira ukwemanya tuwarya bushampake imyaka n'imyaka so hato icyakubera kiri no kugira ngo umuntu kwari kuja ati ninyenda mino umushobora rero mugambere n'ikikaca mino then na n'ikindi kushanga ngo ikike kimwikiriza naho abantu cyo wakora aho gwankire kureba abantu abinge azo mu clinic kugira ngo doctor yana agamba nabo kubana bagamba akisente hato shanga aho doctor yatandikira kumujya ati niza gukorera type page kandi ushanga hati kwakuza mu element ya sente yareba umurira ine sente yenshi hatabura kumugambira ati ze sente niza kufindura quality ya mena go kugera ki aho kuza kufuna so ati nijoro tamugambira cyo kwashanga birya ata kwe ashanga abone kizibu atatandika kugira ati mwene ushanga umuntu wamwima information kandi wakora ikintu kitari cyo hato mutamisa yes agumana agambira nabandi abantu atamena kuba kuteka matsitigine mugashowa tunogiro so ushanga umuntu yagera ki ateraga sente njye tukungatega kuyamba so that perception tuyine kuchikora nk'abashaho tukagira amazima aho kumanya ngo umuntu ni mubasa kugere nkoragana yo kugira ngo mukore ikintu cyikire akurugira mwawikiriza ngo sente ziyakwanitse bagira ki cyangwa mugambira agenda zishobora abo kubebe bintu yo kusinga yo kushisha emirimo yitu kushanga ngo umuntu yatamwa nk'ikintu kuko kugira ngo rino wariteka mu cement ngo nehikane rugama hariho umuntu wo kujya ukagera ati cement waje ngakugambira nti mitware 5 uri ati tete mitware 2 definitely cement mitware 2 mitware 5 zikagera ki zikasha
so expecting umuntu nasa kwe imitwaro ibira uri yateka mu temporary cyangwa kugira ngo ngo ariyo Dr. Nasera hati cement yamara kurugamo kandi hatushange watandika kujumisa umuntu watandika kujuma atimanya ati cement te gukora ate kugira ki ani mu mana y'abatwaramo bakore bishikira so at the end of the day twine nko basho twine kugira that trust kugira ngo twatandika kore bite bigizire ki bihicire kugira ngo abantu bane ba umuntu yanaraguza teresta manyati nazo kunashishura imitwaro 5 ninza kufuna ikintu cyazengahe so mwine kwa assessment ejo niyo chukuru then n'umuntu kamugambara amazima garugo kugira ngo umwana mukora mwena mubene mu discussinga umurayine turyamye n'amajungu then nyogwiro bwinje kindi kushira no gukora nababashaha bakugakora abo kuba itwene tukora tu assessinga tupima tukora buri kimwe cyo no mubiri tugutebekanasa kugira ngo gwashirame n'amajungu then kutukumara kupima hati nabakugahesha hato bwiro bwinje nanareba kesi ni yeta no mushahuri uri kukira kukora ukwesha nawe mugera hato go muntu wisha abo bari aho mu Uganda katumwene kana na witkarohaho ka clinic yaho mwene karoharo umusigazaro wari ukore apima heza agenda ronda nke so hati ni mweta mugera ntumuntu gukurugiro kwabire na shaka nabagagora muri Dr. ni materials ngo akureba nabaje ngo ninke myino yenjojo nitujwa ati abantu kandi batakagira ngo amena gutukorana tugiha bamwe kandi bajya tugiho mu bafu tuga no it is completely different artificial okay so hatukuru kumara white oyita n'umushaho go rukora mino kuko umuntu wijereza oba ibi byasho kundi kubirebe hatoshanga ngo umwe iwe no tekateka munoza kutaherino konka wayetoriya uri kugahesha akugera twunga kugira ngo ukora mena agabiri kugira ngo egifesi yone rigeyoje ngire mu tukakitire cyo kugamba kugira ngo ubwo tine mena abiraga ugera twunga kugira ngo uteke heri na neri kandi naha fesi ni ndeberi neri ricami eri hino kurita kurebe kaje angera tabwa cyusta kutereze reri ricami neri ritakurebe kaje kugira ngo hahona yagere gukora mino twakore hona hagere ki habe standard so ubwiro bw'injo shanga yaro bukushanga ngo erineri rugire here adoshanga eri nkerino ryabire ritembekere rihindukire muka rikureba kasayideje tato shanga nganya ndahataha bate hagari artificial hato kwashanga ngo ari artificial kandi cy'amakuru kushanga ngo notaha artificial azo sigere ryari cika nayo inde kusiga wari tereza hati no basa kukoze sogo mugisha uri tereze ryari cika mena ryo rikorera ha amena gwana zo gukora so shanga umuntu wagira ki watereza je ejo outlook yona cyane cyagira ki cyargamati wanze so hati ejo assessment niyo tukukira kurakinga uriya yije ati nyone neza ku ati neza kunaka neza nyenda gukora mino hati go hikana opima uri kuza gukora mino takuza assessment utabanze warebaho kuzagata aruho ganda gashusha at the end of the day nicyo kinje kisingiriye kushanga abantu batamo ukurira umuntu amino areba kandi yakora ibintu kuno haguma hengame so icyecu nawe twagamba mena guteka mu gakagera ki ago guteka mu kwihamo nojwara ujura nganaza gubyama ngatahari agera ki ashwa then arostore ya mina gukunkate ndagigambe akuba basa kugigamba kandi program tugihenderera ndakunjanga katwambembe bakandi mbebash yaro umukikuru wabiragatire nkaha meza so hati akana kukizire kagatwara kuzana ati bwakomokwe ati mukikuru akata ibakata kuchimangwa akateka mego hati mwana kuyagatwire kuzana kandi hato mukazi yarundo koraje hato sho watwara mino ganje noha kandi hati yarundo kwiba kandi tarabone ikindi cyo kujwekamo tarabone ikindi cyo kujwekamo hati yasharamu yabe kiteta yayekore kiteta ubwaberanze ebyamagara mbikicibo Kazire Health Products ebyamagara mbikicibo Kazire Health Products ezati kutukurugaho tuzaha pate ya mino agutukuteka mu kujya ngagumamo agara permanent mugajweka mpaka muntaza mukurya no kunywa hataro pate ya mino tukujweka mu kandi yo kuteka mu permanent atejo ubwiro bwinje ari enkora hati zijereze kwakanamo haro kushanga ngo nanyine ibyashe bibiri
hati nkaha nimbasa kwija icyo cyasheke na ne cyari erineri rya erineri baricyendezaho kake mbarshara okay. Noricyendezaho kake na maybe na rimwe rya ucendezaho kake kugira ngo hatagaramina gora akore ukora mino nkana abiri gajwaro mu wacendeza then abiri gabaga gataro gona gahindura gari artificial konka gari yagagara mbagajwitira na magana so gari gakora kempaje yo support hati kaba uniform aha kibe kikonde cyagwatarira gariya wow bas hategiye nkora na yeriho okay kandi agona tugakora okay kandi encourage erimo artificial nenkore ya artificial konkara mu nenkore ya temporary so some people actually be cheated baba temporary konka ninyesiga umuntu kwakufuna umushaho yaganira na umushaho w'urukwesiga ayine kubana kwa mwina agahikire kandi na information ehikire konka shikagari artificial kuri yo munje no gaza yo gatura yo gatakanja ngo they two things that kwatagana already engine ne yakizire engine kuri kushira ekira ekirega kwataga gumaga kwata hati yuko kushira yamara kushira je yakwatana hati gonigije gashitama higuru engine naha mwene gajwara hagandi gakomere tiga kunyeganje no ngugaginyegesha ashe kuba no opimire engine aheri kukoma abana bakorane bakora kugira ngo gashitame genye nanjye no gatatire operation so ateke kichwe kana cyo kiba cyaho okay hari undi jo tura nago brushing njati tukakutengeta tukakugera no yaburi kimwe cyo kuba no yenda nekwijo then hati haruho kandi patent ijo yo kushanga haro kushanga ibyashanke bikora kubireba hati wogera ngo no yenda mino konka utakwasira yagagara kandi otempermanent hataho naho hine nkora tukubasa gukora kugira ngo tukore kind of surgery kugira ngo hatempaje ubwagwenega kwatwaga hati tuyiguraho kacenka higufa tuteka mempaje mu igufa ngasukuru kokora bateka mu komusumara hati tugajwe ka musumaro hateri no burino die supporting bitugaye kandi yo ni inshashi yo bwozo mu igufa ryanje yo no ricokora ngote mu kashikano hende ko kuguru bakakutamutsukuru songo misareza kanuhere ko mukono bakakutamo plasto kajwara kumaraki mwene ngume byo bitukira kutekamo nibiba bitestingirwe kandi biri friendly na magufa agagutukubana tugera ki ni mayisa during the process umuntu no mushanyarize definitely okay okay ukore byo rukora atakugera ki atakushasha so ejo naye nkoregeze ki nayero then hato umwe nabwe kukushanga nkaba abakara binane ngambo kushanga ko umuntu wahininke byasha bihango bingi munongo cyasha sinyanyeri nuba ko gatakukire arabanta bo kushanga bakwirenke byino ushanga hagera space yasigara hotinishire so batoshanga nabwe ntubasa kutugira ko bombo twatamagamye nagagari kuno na side eje tugasika tugiganitse bwigirana hi umwanya gabita space efa byeje pergaho so nacyo shanga cyayamba umuntu kugera ki ukuterera ni ugaruka mu bantu ubanosheka abantu bibuze cyo wabire konka shinyoka naramina gatagira umuti nkaganja guntwire nyine kagaza kuba different akagumwanta muna naganja guntwire nago yasinkara no icyakara utakakirarekeraho abo kuba kara itwe kara zona tuzine ngo kuwa kuboyeneshaga mu bakugera ngo gune O+ nanyeri O+ me aroba O-, hati no mino mutwa wareba karege ya minaga aho kare yinkuza kutekaho ikashona so pate ina atahekashona kare yawe niyo ndi kusindika uri kuza kugahesha ukajyana nyenda karege okay size ya mino worugirema mino agakutu kubana tureba hati wakuka nkeri nereri twana tuza kukorera ino ya side area nitupima size ari neri kugira ngo ingane size yingane kugira ngo kushaka side eje bene matching na side yakahe ya kuriye so wano wakurira ne ati wa ngereri ya fan turebera hadi size tumanya ngo size eje yahine kubane matching ne yaha ya side na side gine kubanga matching so ugakubagarigire mugona nkaha na side eje harugire mukayi nagacama cyagasigiremo hati nitukwa size kurujira hamushaya uguruho kugwingana
kwa size ya mino kurugira mushobora kukungana kugira ngo wanosheka batakareba oyina mino mahango munonga ninga shono tuntu tuke munonga kunkecho nacho tugira ki cyona cyo muchikora tushitereza okay kureka ndiyo ninda minaga gaku depreciating okutira aganja agunahangirwe nako abokuba izi materials ezimwihaheru zibasa kwa zitine buhangazi handi hacendiye ryatandika kokoka cyo numwija muchikora mute kandi ko wakushangazi n'ubuhangazi kusinga goyine tekikoba kaje nakikuga it can also happen abo kuba some of these materials ziri tested kumanya there was in like shelf life kumanya ubwiro buzi kubasa kumara zitabira affected okay zine guarantee aro kurugira material y'umuntu yakorera so mugom tushoborere aro material kubasa kurastinga kugira nti this one mwena hati nanye n'umuntu nani nkora umuntu w'imyaka 9 ndimo ninkubariramo imyaka 9 nani nkora umuntu w'imyaka 9 kamuteka mu material ndi kumahone mare imyaka 20 no kushoba because bagera ngo 20 mu byetu ni 20 bakwa 20 so it is nka 25 so hato wakinana wamutame kintu cy'imyaka 25 iyo wakakahumura nacho shongo yaza kuhumurana bakizire ki ashikine okay so there is always that estimation into kugera ki itu gukora and the materials bagira ki but can it happen like umuntu yandebe atom distance yandebe atom distance hajya twanko umuntu ncerebe kagamino gaga kagatariho bamutaha amasya nangwa n'ubu yakureba ahanana takubasa kuchimanya abo kuba nito butwabira nitushomo bumwe aroho kushanga ngo umwe abana bakaba batakashobora kigwa ha bintu ebe byamino aga artificial naki so shanga ko mwana yanakebera ngo umuntu abara kwahora erine di artificial na netari di artificial so hati nyonane basa kuzomukana ko mushaho nkabara kuryahura hati bo wa butosho wa imerera hanga hari no dyahurota okay think umanya how expensive it is akasente nimba ninyetenga kinji ninganyije tutense kitaka turebe kitwakubasa kugwa hata kasente kuko nako gambere nti buri chikacha bino ni cyahukana okutura ho kwacho na nesente so hati ekikire no kujya unoija mushaka kuchebera kwa kumana yashanga igipate ri kufitingana neriya part then hati aba forced kugera ki akwa ekikacha mine kikwija umurengeje okay konka ninjira information obojine abarwaro gitaga mahango aga government nyesiga ngo je department ya mino nebero ndire ngo ebe byona ntubantu basako bishangayo ninga ate ekinde cyane kwenda kumurukira abantu aha general services za mino worldwide yes na atari mu Uganda. In fact, it is only Uganda hospitals ezitwe za government ezokushanga ngo hikayo uyinekize bukerino bakuragurira umutaha utashashwire kunga in other countries wazo mu mahanga gandi nuza kushanga ngo nawaza kukure rino chonka government facility either ino kuburi nka insurance ningashi uyine kugera some form of contribution y'abantu bakontribute yeah because some ebintu bitukira kozesa hino uniqueness y'ibine kugira ngo nesente ezibi kugura nesente nyingi munonga hati waza ko process yo kugira ngo umuntu yakora amino nekintu cy'ikostinga esente nyingi wakugira ngo ukikore so sometimes ni kiguma kushanga nka government yagera ki yaza kuchiteka mesente especially hati tuchine nko burwire nka gukura abana bine hati za conjunctivitis bine mishwija bine bakini mutu bine za HIV na kiso hati ngaja ngo umuntu noenda kutamerino jukiwe no diano kora buri kimwe cyona konka to kusheka just rino kugira ngo toyine rino so to shanga nka priority eri kubasa kuzaha abana bakwita umushwija abakazi yes abakazi abakugera ki abakufane bazara niwe kugira ngo ibintu ndende n'ekireke noma buriya president akari kiriyo yabira najya sitwa tujye mu rutaro
hariho there are those emergencies mbwe no mu bushaho so priorities the government ubwiro bwinji they are in emergencies and what konkani twaba minute batubirwe because hati waza ngo mu facilities enyeri zikumaiza government abakwenda kura minone bagera ki bakura busha and some facilities abine some programs eziri za community na hospitals hati nkaza amaragonga kahe you'll find no basa kuzo bakuteka mu cement konka has at some akasente karingani which konka of course they are also politics ngweno zo ziri some of these services region age chintechene kibasa kora this region kibasa butagera ki so dynamics zikushana konka nyonkanye ko mushaho ni ndeba ngo government yo negezeho kugera ki kore ki yakubasize gukora compared n'amahanga gandi agatuyetorure nangwa nagagumo kumanya ugagizire ki n'amahango nagabiretse abo kuba nk'amahango waza kureba nk'abashaho bayo urunako mushaho wa mino nareba nk'abarwire batane kurenza barwire bashatu bana isana na incidence ityo nozaha umurifaro shango runako uri kuraba rure kama 20 banga so tirarayini urebo katunyashkari oshanga ngo those dynamics cannot match iza kuriya na kuno at the end of the day at least some work is done kandi n'ikindi kuterera abantu muranga in fact nyowe kugira ngo tugume ntuje mu marwaro kurayininga apo kuja kushaba ngo nitukurame ntugera ki mu churches zitu mu mashomero mu community mu meetings zone zikubo mu districts the best thing ekitwa kubasize gukora no kuteka mu messages zikwata hamino aburire bwamino naki kugira ngo at least tugere prevention ku rugokwe tumanye kare ekitwa kubasa gukora tuyiharebe bizibe bikusinga twazo mu magwaro kusinga tugere ki kushanga tutirera ine hariya tukuturinzire ngo ubwo mushaho ajan kure rino ningashi nankaje ndete rumba zo kujya so ngo kutamberino abantu basibure doctor iwe bari munonga cyakiri kirungi munonga kushanga tukuganira bintebi ngabutosha nisima management ya Vision Group na TV West kushanga ngo mu region nka Western ningira gambara abantu nti mu kisingire yo kushanga mu kushomesa abantu kandi program zeze nyowe ndebera abantu bakuzikurikiriza munonga and naragahanta basimire nimbana abadiya mushi zamanye n'ingana kwirefiri bakangwa abantu nibanterera bakubebaza abo kubananta kozo mu ciri kubebaza that's our target nienda niwe kwebaza sitacyarite kugira ngo mu program yawe je byamagara no oreboku ugumanito no tujuka kugira ngo tugume tugambara abantu ikikurata abyamagara then nza kusima sponsor wa program definitely mwana wanje Kazire numango gwe ni OB I didn't know so sure dawaye bari munonga bazimo mu rubuga akora no gomane so nasigara ndi amone mwese gwa kandi nyo ko mushaho wa mino ku rwa Brighter Smile Resident Services kandi ebite bitwagamba ho nibingi munonga owayenda kugira ngo uyongere kumanya munonga habinte ibintu basa ku sindikira ka message ya WhatsApp ningasho nteresimu ahari 0 mushanju 00 nshanju ni 2 nkaga nshanju na mukaga ningashi 0 mushanju mukaga akinana 3 ashatu nemwe ashatu ni 2 nishaba ngo mukama agume aturinzire atamagara maronje kugira ngo nanyesa twaguma twayenda kushoma tugume tubugana ubwo bari munonga nibo twaza kuhenderera aha kandi tinkuruganta kugambire ngo abakuretera program eji yagumaho ikagumaho kagumaniye kuretera abantu nkaba ni abakazire health products bine byo kunywa ebirukora ahamagara gate bikagashemeza iwe kanywe uja kwa nongambire ntanso ko beno hurura twokora kuzaguma kandi biryo mu maduka umihanga ryona reale shirinjira kumizonka abanotunga ako kunywa kawe na n'ubundi ukoreje rumitendera yabo aha kasenta karinganire abantu cyo butungi charity umuhereza na hendera program giye by'amagara tubugabwa nizoba irindi ninshaba ngo mukama bampere umugisha marareje ebyamagara byambikishibwaho Kazire Health Products.